Sema sun wanyane badon shimakente wasi Yesu Kristu. ATSAM atiolu mbisiruku hene. Kase Mim Nkst Amera. Ken KELASE wembi. Si kase neke nyomi dubu wama kunuka mo. Mangunka kase tuwusujo tajine. Kwa kuwan Mim numa mo. Shine sema yu aje mbashacho Shine sema yu aje mbashacho
keshino bengo umange gande itaiya atewe shimai dewasa yange yange bachicha irushai elewete na wendaye Shashimai tulu benengi yoguma emosele Shimai tewasa onduyo Anawe inja Jaiwe iluye milibe Aibane sege mase mase dondu Senya ene ita iwe kuwae Shise pale ya mudai owele kumachose ungune Kayote kimbinja shaema kwa Kashima chuchu inanuye Wakwan Mim Nkst Amera
sirake atochechepa ati asialuke gayo. Masejime dirito mama pilabu atiwe aluke gayo uneo mawe mera maemba nato masejime dirito mama pilabu atiwe aluke gayo uneo mawe mera maemba nato sirake atochechepa ati asialuke gayo. Kwa kuan mim nbonyin Yambelo sebango ayambe chiotele idea seta yamana utela sese chatatorusha yangiku utalo awasha ukakuana vesiyeme kale ugola yembele uyayaje seza nyenshala chanabewa Ipasiwa chala kayumbi Watela oji anawe chawe Anyokana kubea Reka yembe Maukutini Maange Waime nipejika Iyakulikala Hata ipirika Kopatume Yenekekana Isesa chikala Iwa uyu ipa
makapuaga. Makapuaga. Yeah.
na engayo apa ulutolo mbese usukirenga elangawe yewesiwe tekele na gayo we awae ushawoka Yawe yongu awe gangu ilawe Unawai mate utalu ilawe Nate toluka uwatu Ekoto yola Ikote tijitepa Waneuka Ichako atena Yemtale ucha Azalika Aite yembindo Shawo Unawai mate utalu ilawe Nate toluka uwatu Ekoto yola Ikote tijitepa Senomuka Uwele ayi mana komo asolo Suwana Tila yangi kuse timje Umawai mate utalu ilawe Nate toluka uwatu Ekoto yola Ikote tijitepa Shojo udo aondo shemaga te ongulila ide tolusha Umawai mate utalu ilawe Nate toluka uwatu Ekoto yola Ikote tijitepa ilo masha manabe yangewe uloma ayanga nyonguzulu Ola macha Sanete yangiwe Chichiki kusela Sese waiyo Nyokutu Yemite Ikotu yo Aime lutako Jangeleke yuwe ma Chitu
ushima owa ewe udake nyonguye. Inyachu etele ondo kanyi mumbi ote tele ondo wa uso ya ele mote. Amayange inyachu nyika umai maembande merutega aba umai mashae we uso ya meuna jeka. Mayange gaye o bafachicha. Wakwan to me. Nouveau temps. Yesu yange o jere kumasha niwa ukolo feti aduwe shindane palu ichichalu tunne. Ne paka mimi gankane. Waneka emla emayangeka embadondo taunena tosha kwahisha. Yesu wewe yandibe shikanyinde kelene. Yesu yange o jere kumasha niwa ukolo feti aduwe shindane palu ichichalu tunne. Ne paka mimi gankane.
kelene. Wakuan Mim Mbatrata Shaulema Naluwe Bakemba Tonton Yesi Esha Kawase
Thank you.
Aitele onunenge wewe tamadasha geo awesema shawe okunale mapawe mawe uga haleluya. Aitele onunenge wewe tamadasha geo awesema shawe okunale mapawe mawe uga haleluya. Wakwan Mim Nkst Amera. Mimi yote unajumwese imono unajumse kejani tesenesha Alaigata unanjilia tawa subenue imisiri dunia yase atusha maka mimi iwa sekeke Mimi yote unajumwese imono unajumse kejani tesenesha
Oh,
adùn ẹ̀ ṣe máa ṣe òyà kó kẹ́ padà mára. Àṣẹ ayò akẹ́kọ̀ọ́ amúgàgà. Katarusha kane kashito shio sendi keshiga ajande kere uwaja mupatu embaba yememo Yeah.
Wakwan umi mbanieni Wow,
Sesu ne show nwa cassette ne aondute avene dodo. Manalu so zwana cassette ne yo. Over here NKST Amera. Ken class 1B.